Allah tak pernah tak pernah ubah ataupun mungkin janji. Kenapa Allah beritahu? Kita tahu tak Allah tak pernah mungkin janji? Tahu. Kenapa Allah beritahu benda yang kita dah tahu? Ingatkan. Manusia bila berjanji, kita percaya dia perlu tak beritahu saya tak pernah mungkin janji. Dia tak perlu beritahu. Tapi kita percaya tak? Percaya. Yang ramai kita, kebanyakan kita buat urusan dunia sebab janji, percaya janji manusia lah. Betul tak? Dan manusia tak cakap pun saya tak pernah mungkin janji. Allah yakin, kita semua tahu, yakin Allah mungkin tak pernah mungkin janji. Tapi Allah terpaksa ulang. Sebab apa? Manusia macam tak percaya pada janji Allah. Berapa banyak yang Allah janji, yang Nabi janji, manusia tak buat pun. Mana seolah dia tak percaya. Dia Allah kata, aku tak pernah mungkin janji. Kenapa kamu tak percaya? Manusia mungkin janji, kenapa percaya? Apa saja manusia janji, datang pukul 8. Pukul 8 tempat datang. Balik pukul 5. Pakai baju macam ni, pakai. Hari cuti ada kerja, hari ni tak boleh cuti, ikut je. Betul tak? Tapi macam-macam janji Allah. Mulut cakap Allah tak pernah mungkin janji, tapi cara kita realiti macam tak percaya. Betul tak? Sebab tu Allah kata apa? Kebanyakan manusia la ya'lamun, tak tahu, jahil tentang hakikat janji Allah. Mulut dia percaya tapi perbuatan dia macam jahil.